Brigada Intern Crystabelle Apostol report. Brigada Intern Crystabelle, i-brigada mo. Hinay naging tutuman ni actress Jodi Santa Maria ang Iya Hingyap nga himuon nga mas accessible para hangatanan and mental health services. Gin-share ni Jodi ha social media nga katatapos pala niya han iya interpersonal psychotherapy training. Sumala pa han actress, labot lahan mga important tools nga magagamit niya in the future. Ang nasabi nga training daw kay personal awakening gihapon para ha iya. Hindiin, mas sumalaro man iya pag-intindi han iya kalugaringon connection. Manunumduman early this month, gin-announce ni Jodi nga mapahuway anay hiya showbiz agud matagan hinurasan iya pag-eskwela. Ipapadayon ni Lavender Fields actress ang iya master's program in clinical psychology this year. In the heart of changing lives, inihi Brigada Intern Crystabelle han 93.5 Brigada News FM Tacloban, the Music and News Authority.